Mayong hapon mga binati o minahal kong matalnon. Welcome to my channel. Welcome to Eco TV News, ang channel sa Kalambuan, sa lungsod sa Matan. Okay guys, natay problema ito ning sulbaron para okay. Ini itong batang guys. Mangukay na guys ha. Ato maning ko ano guys, confirm guys kung ano sila ng problema sa kapit. Sa katong mga negosyante nga ganahan mag-business diri sa lungsod sa Matalom, open kini alang sa tanan niya kadtong to sila ng dapit maka-negosyo diri sa lungsod sa Matalom. Okay. Welcome to my channel, welcome to Eco TV News, ang channel sa Kalambuan sa lungsod sa Matalom. Eco live diri sa municipality of Matalom. Di kalidad ng serbisyo ang mahatag ko kaninyo Matalom.